Ayi nangivele mina guys ngiyavuka sekuseni lapha ngiyadlala ngivuka inext ngithi sengiphumela ngaphandle ngezokumakhaza mponga athi inhliziyo yamantombazana ngathi angeke ngibuyela straight engubeni. Namuhla ngiyabona kumakhaza marizolo Jobe kuwese mfana. Yes sibengicala ukuba grateful ukuthi ngiumahlalela. Yabona abantu abahambile baye emsebenzini izolo kusho kona ukuthi bahola kahle kahle kumele ntsheleni thina ukuthi nathini kuma interview ukuze banicashe. Yes kusho kona ukuthi inkulu into enayikhuluma lapha anisayibabaleli nehealthy and phela lekhaza lela la izolo. Angazi nokuthi ngilichaze ngithini that's why vele ngivele ngadazi nathi ngene lapha ugallery yami ngibona ukuthi anginayo vlog yakudala nyane engakase nginga-edit vele mangithi xa ikhona vele asemasokwaneni ngasala ngathi yazi athi ngizedithele yona ngizihlalele lana endlini. Le content lena bengithi ngiyibekile ngizoyikhipha lena kubo October sona nginikhumbuza ukuthi yayike sahle inyama bdwedwede mahala left and right and center. Manje nakuvumbuka amakhaza lapha ngisakhona nokushuda enye content esha lapha neridala ngagcina ukhipha ivlog ngivele ngithi yazini angeke nibhoreke ngikhona mana athi ngihubhulule ngivele nginikhiphe lona fast lana besiseDoronkop athi yini Doronkop 224 kamapimpana lana besikwamachiyana umkandla hlaba usibusiso lana besele sekusikhathi senotice nangithi hla yes sikade ngiphandlela tkom lapha sengifuna ukuthi yes samasokana ama 2000 lana ayachisa yonke thina nahlaba kazange sawathola abolotkom mara ngizwe ngathi wadawa lena igift ibuya kukhaya. Hey bantu bakapho ngakandrebele ngeskimini neyazi indoda esikhiphe esibovule basho ngusokhuluma uveja madoda ihlala ngapha ngeskimini nasibona ukuthi indrevu zayo uzikere njani. Yes sibangikhumbuzela icheke belidlala wrestling bathi nguHulk Hogan bashuze nziforoko nazinde ngiyamazi ke na kuziphathela ipopotwana imfundo zama-touchscreen akazifuni nalazikhambe khona nokuphapha-ke bese nigijimeni yomtshengisa-ke ngapha ngerenkeni ngepitori. Lamlokucho bareke mogogoro pe gope ke malai pates ke pempe jana anyana ba bona ba tshaba la mosagona ba bona re batana go pula mtakola ka matama ka go godimo ga ditaba taba go la dipala go la diforo ba re shula ngwana re no ta matama ka go godimo ga ditaba taba ke tente tsewe tsimile ka se go mkwena go go mna ditaba kumna tshaba fora ke chof ka tshende ke popo chance pana era ke tswara ke roba ngindo tete ena mbambezi ta ina nabela madoda ina nabela bendazana ummountain omhleka bangibuza bonyana yinto engenza wole. Ngiyanazi-ke lapha kuma-comment nizabe seniphaphake why amandebela reda ngespedi nya kheliseni izinto zakho sobantu madoda yoke into eyenzakala kini history thina we know why and siyazi ukuthi kuyenzakalani namaperi ahlakaniphileka yazi ukuthi kuyenzakalani sengilawo nalawo avana phaphaphapha. angikwenze njani na ithulele ngelani na nangunombhenyana ibintu alithula madoda asazi ukuthi kwenze njani na fikile umagalelo wagalela indoda manje wasala amaqole manje kanti yenze njani isibindi samanye amadoda ngikumathulele mina ngikumathulele ngemntwana ethula mutsho lakhe samapilapila uthi ngikathatha umfazi onetshata neke ngathatha umfazi onetshata believe ngimakhele eduze nomlanjana nakya ukuthi itshata lakhe ikhambe nomlambo ete muthi nangwam nangwam udla njalo umnotho othisawo ungakathathi na udla njalo umnotho othisawo ungakathathi udla njalo umnotho othisawo Ayi ngiyabona-ke manje madoda sekumele sithathe-ke nethi ngoba sifuna ukudla umratho otshisako. Yes yoke into seyinenkulumo-ke nje. Aphela njalo amasokana ngeDoronkop fast bese kumele sichinge kakwenye indawo ngaphambi kwaNdebele bathi seskimini alana vele bese sesehla peloscope bathi ngosodiyeke nendawo zakadora lezi namazi udora mara yabona mangabe umazi udora kusho kona ukuthi ugogo wakho nomkhulu wakho nabomali bakho bakudala bebabhora mfana bebakanixoxeli ngezibhoko zakudala niyabona ngisho lana ngihamba ngeveni ngintshela ukuthi le vlog lena ngibuye ihubhulula lena kugala mara uzobona abanye kuma-comment bazabe bakhomenta lapha bathi umalume kamshana kanti iveni sesekhona ekubeni ngichazile kayi-20 ukuthi hey kenzakalani le vlog lena ngiyakade bantu bekosi
ukuthi malume kamshana kanti sesekhona even ngizodoza uzogibela makafika la nendlini ngimfake isamba wakho ngimlumisa nangiphi ningakhohlwa ukuthi when you use the link and promo code on my bio uzotholela i-50 yamahala yes ungizwe kahle ngithi 50 yamahala. It's simple, just make sure ukuthi mawuceda ukuklikka the link you make sure ukuthi use my promo code fast bese sesiphakathi kwaNdebele skimini lapha ekhaba sicelo kwaSikhosana. Yabona nje amasokana phelile is back to reality. I'm sure nabahugwise bayicedile imlenze lapha seyizabonana futhi 2030 bonobesa nabosobesa ngiyazi ukuthi yes simali niberekisile strong muthi nje nirarekile ukuthi ningahlanganisa inani ningawari boost lo nikhona it's a same day approval loan.